siyasebenzisana. Understand? Why sithi siyathandana kanti eqinisweni siyazi ukuthi ama-relationship wamanje sisebenza ngalayle. Into masebenzile igcina ngokusebenza ngokuthi masikhuluma ngobaba kaSibongile noma ngomama kaSibongile siyazi ukuthi sikhuluma ngobani. Yiyo kuphela into ozoyithola ngokuthi into yakho iva-agree. Understand? If ama-relationship awasibulali, if a-harmless, why sifa-ke? Understand? 500 amajita every day, 3,000 at the end of the week bazibulele because of ama-relationship. Uhola 10,000 nyana, uthatha le 10,000 nyana yakho, 30,000. 10 ifuneka emotweni, 10 ifuneka kumfazi nyana lo ombhadalela ne-apartment phezu kwalokho. Phezu kwale apartment kumele umnikeze ne-girlfriend allowance. Kwenzakalani leyo 30,000 makuyi 3,000 ngoba after 4,000 bese siphuma i-transport kusala le 3,000. Bhadala i-rent, after rent kusala le mali nyana eyokuthi usiphise bese phezu kwalokho kumele uphushe le sikorokoro nyana sakho. Uskima amajita ahola wona lama 30,000. Lo share nyana lo ombambile khona into ekumele uyikhiphe phela manje phakathi kokuthi uyaphuza oyojayiva. Uma umthathile uyojayiva zona lezo zibiza ngabangani bakho. Ziphinde futhi zimgijimise zilale na. Kusasa ama sozibulele zihamba zithengela wonke umuntu utshwala zibatshela ukuthi bekumngani wakho naso lesifebe nyana lesi sesiposta nyana ithombe zakho ukuthi hayi sithandwa sami sesishonile. Understand? If umuntu uyambona ukuthi akaphilanga la strategy ngeke umthathe uyolala naye. Manje why singabheki ingqondo zabantu esithi sijola nabo noma sithandana nabo? Inzathu esenza ukuthi singayenzi lento le ukuthi wonke umuntu ubheke yena, mina. Makuba ubheke wena sofika nini kithi? You understand? Stop.